Kenya kautene kod speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula odichieng mano ma kawuono ne oyawa yanga alap tuke ka achiel kod utego mago mabende nengo giogore piny kane entiere e gwengego mago ma Busia, kama bende ne odhi nyime kod limbe mare e gwenge market koda mago. Bende jatend piny Kenya ne oyango ni en kaka jatend piny otiyo kod jotelo duto te mago mantiere pacho kae mano mar neno ni dongruok ochopo ne oganda jo Kenya duto te. Ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar jiwo kata kwayo oganda mawuok e gwengego mar mondo mi obi oyiere kendo e kidieny mano mar ariyo mar telo ne oganda jo Kenya mondo mi ochop kare moko kuom singo mago mabende pok ochopo nyaka gie sani ne oganda jo Kenya. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto odhi nyime gi chenro mag limbe mage gwengego mag Western Kenya kama kawuono ne osidho ayanga gedo mag udigo manengo gini piny mong'ere kaka Nangina Affordable Housing Project e kaunti no Busia. Laktar William Ruto oyango ni chenro no dhi muonyo omenda maromo bilion 13. Mnasema niunganishe taifa letu la Kenya jameni. Si tulikubaliana tuache siasa ya ubaguzi. Tukaunganisha Kenya Kwanza, UDA pamoja na ODM. Tukatengeneza serikali ya broad based. Si leo mimi nafanya kazi na mheshimiwa ndugu yangu hapa Otuoma na viongozi wa hapa. Hata kama tumechaguliwa chama tofauti, sisi wote ni viongozi na hawa wananchi wametupatia nafasi ya uongozi, tupange mambo ya maendeleo yao ndio Kenya iweze kubadilika. Mimi nawauliza jameni, mkubali tuungane, tushirikiane, tuwe na nguvu, tuende Kenya pamoja. Watu wa Busia mnaniambiaje? Mnasema tuungane, tushirikiane, tufanye affordable housing, tujenge masoko, niunganishe stima, nijenge barabara, Kenya iungane. Mnasema tuungane kwa sababu umoja ni nguvu. Hebu nione wala wanasema tuungane, 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 tuungane. Kwa hivyo nyinyi watu wa Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Hebu nione watu wa tutam. Laktar William Ruto bende osidho gedo mar alap tuke no Busia madhi muonyo omenda maromo milion 900 kendo biro tingo ji maromo 10,000. Na leo tena nimefika hapa Busia kwa sababu vile najenga stadium kubwa Nairobi, pia nimekuja kuanzisha ujenzi wa stadium ya hapa Busia. Ama namna gani my friends? Ile stadium kubwa mimi najenga Nairobi, ile ya Talanta itakayoitwa Raila Odinga. Sasa nimeamua nimekuja kujenga stadium mpya hapa Busia. Hii stadium yenu itakuwa 10,000 seater stadium. Nimewapatia pesa ya serikali milioni 900 na hiyo stadium itakabilika kabla ya Disemba. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Laktar William Ruto bende okwedo malich mokalo jotelogo manie kwetho makwedo piny owacho ma oyango ni goyo siasa machon mag pogo jopiny ka oyango ni obiro neno ni ogologi oko kendo oyombogi e yiero maduong' mabiro. Ker Ruto bende okwayo jopiny mondo mi oriwre kanyakla mar neno ni dongruok ochopo e gwenge duto. Tuendelee ama tuendelee? Mmeshawahi kuona kazi kubwa kama hii inaendelea Kenya hii? Nisukume ama nisisukume? Kabisa iende mbele. Na wale wananipigia kelele ni wanyoroshe. Nitawanyorosha mbaya sana. Ama namna gani bwana? Hata wanajaribu kuniletea mchezo ndani ya kazi, nimewaambia nitawatandika nyinyi. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Busia hoye. Jotelo mamoko mani kode kama oting'o jatend migawo mar Saga Migosi Wycliffe Oparanya to okwedo jogo mawacho wechego mag miriambo ni Ker Ruto onge bere ma osebedo ka kelo ne oganda e gwenge mag Western ka ipimo gi gwenge mamoko. Ka spika e od bura mamalo Migosi Moses Wetangula to okwayo oganda makono mondo mi oyie okaw pande kendo gindikre kaka jogo ombulu mar neno ni gibigi goyo ombulu ne ker mapacho ka Laktar William Ruto e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Miaka zaidi ya 60
Hatujawahi kuona maendeleo kama haya. Hii ndio mara ya kwanza tunaona mwangaza. Tunatoka gizani sasa. Tuna wanabii wa uongo ambao wanasema ati rais akija hapa analeta hewa na akienda mahali pengine anamepeleka mabilioni. Hao ni wanabii wa uongo, kwa sababu mimi nimekuwa na nafasi ya kutembea na rais kila mahali. Hizi projects ambazo Nekala TV and Brenda Agenyo.